Онтон чурапчылуын кытаанақ нейлегер биллилях тренер Дмитрий Коркинга онна сахалартан бастықы летчик жақтар Вера Захаровағанан мәне тастыра тұродылар. Анна Семенова сюжеті. Бу проект читнен сахалартан бастакы филологическая наука доктора Евдокия Коркинаға өксекулях өлөксөй саха улуу жорнан артабыт 5 кихириттен биддестере Илья Башаринга сери кемигер 2 холхол соғытын коргуюттан быхабыт уус алдантан төрүттәх Наталья Готовцеваға эме меңе тастыр турурулуттара. Бу бүгүн колобор Дмитрий Петрович Коркинга келен букенди дойдутугар баттак тенерге келен турабыт. Манна кенеттетигер манна төрөбүтө бу вескебите унна хакаларга амбастан тустууна риббыт. Бастакы тустук бут РСФСР бастакы чемпионы биһиги бир дойдулак бут Алексей Рималаев. Юрилах терехинге улуу тренер бир дойдулактара кене атын сүгер олимпийской эреллери белемнер чөпчитагы республиканской огыз спортивный скотын тренердер келен кыттыынылылар. Улуу тренер Дмитрий Коркин атын үйететиге осколага үгүс албак олелетилалар. Ол кодук научно-практический конференциялар кене атынан сүрөккөр доготурун буку бар ден кийине оллута. Кене атынан музей, кене атынан школа, кене атынан төлбөбүтер улуса. Оны кытта үгүс албак үтчат. Именно бу Коркин эппеттыларын девиз оңостандар күн бүгүн үле хамнас көстөр гүйер. Мантан чуга сыдар таба баалы ден аласка сахалаттан бастакы летчик жактар Вера Захарова төрүттерин дойдудугар эми меңе тастырурулунна. Бу турары такка бе бөгөлөр бит хакараптар. Эсаттан хагалан барыман олор буттара. Онон боллагана бу хакараптарга бе испирден хакарап кентен бары төрүттенен кәдбиппит. Онно боллагана бу испирден хакараптан Денис хакарап төрөбүтэ. Денис хакараптан бүтүр хакарап баглай хакарап. Ол бүтүр хакарап бере керилебне эхете. Оттон баглай хакарап мине. Бу курдук кыйы хеттон 5 сылынан сери кемен огото Дмитрий Петрович Коркин ага дойду улуу серитин кыттыылаага байырнай летчик Вера Захарова аттарын келер кенчери чакка бу меңе тастар керехели туруктара. Анна Семенова, Саха телевидениете, Чурапчы.